Zdravo, ovo je tvoj prvi video o programskom jeziku Python. A tema ovog videa su osnovne matematičke operacije ili kako ih drugačije nazivamo osnovne aritmetičke operacije. I ti se sada verovatno pitaš šta će meni matematika kada ja jednog dana želim da postanem programer, pravim razne aplikacije i igrice. Trebalo bi da znaš da svaki programer mora da poznaje osnovne matematičke operacije i da je zapravo to preduslov kako bi u nekoj svojoj budućoj igrici koju ćeš napraviti mogao da sabereš broj poena igrača ili recimo kako ćeš proračunati poziciju neke slike na ekranu. U tom cilju hajde da saberemo dva broja. Kucat ću u desnom delu ekrana 2 plus 3, nakon toga enter jednako je 5. Sasvim jednostavno, kao u Macovom kalkulatoru. 3 minus 2, nakon toga enter jednako je 1. Hajde da pomnožimo dva broja. 4. Ono što bi trebalo sada da ti kažem jeste da je simbol za množenje zvezdica. Dakle, karakter zvezdica koji se nalazi na broju 8 kada se pritisne Shift i osmica. Dakle, 4 puta, primjere radi 2, jednako je 8. Moguće je takođe i deliti u Pythonu, a simbol koji koristimo za podeljeno nisu dve tačkice kao što si naučio u matematici, nego kosa crta. Dakle, 6 podeljeno sa 2 jednako je 3. I to je to. Dakle, ubedila sam te, pokazala sam ti da Python možeš da koristiš kao najosnovniji kalkulator. Šta bi se desilo da recimo moramo da izračunamo nešto složeniji izraz, dakle neki malo kompleksniji zadatak. Neka je naš sledeći zadatak odrediti proizvod zbira broja 2 i 1 i razlike brojeva 12 i 10. Da li bi to znao da iskodiraš u Pythonu? Ono što bi trebalo da ti kažem jeste da sve što važi u matematici u vezi sa prioritetima i u vezi sa izvršavanjem osnovnih aritmetičkih operacija važi u okviru Pythona. I ono što je ključno u matematici jeste umeće korišćenja zagrada i sve ono što važi za matematiku važi i u programskom jeziku Python. Tako da, hajde da iskodiramo ono što smo naveli u tekstu prethodnog zadatka. Otvorena zagrada, 2 plus 1, zatvorena zagrada, nakon toga dolazi puta, otvorena zagrada, 12 minus 10, zatvorena zagrada i nakon toga dolazi enter. Rezultat 6. Da li je ovo dobar rezultat? Naravno da jeste. Rezultat izvršavanja, izračunavanja, tačnije prve zagrade, jeste zaista 3. Zbir brojeva 2 i 1 je 3. A rezultat izvršavanja druge zagrade jeste zaista 2. 12 minus 10 je 2. Proizvod brojeva 3 i 2 jeste 6. I kao što vidiš, dobili smo upravo rezultat 6. Da li bi nam bilo jednostavnije da smo ovaj složeniji izraz, dakle složeniji u odnosu na ono što smo prvo iskodirali u Pythonu, malo drugačije organizovali? Odnosno da smo pojedinim zagradama, to jest među rezultatima, davali odgovarajuće imena. Sigurna sam da korišćenjem imenovanja među rezultata bit će ti lakše da organizuješ svoje kodiranje i lakše da rešiš mnoge zadatke koje su pred tobom. O čemu govorim? Hajmo ovako, hajde prvoj zagradi da damo ime zbir. Zašto zbir? Pa upravo u prvoj zagradi računamo zbir brojeva 2 plus 1. Dakle, zbir je jednako šta? Pa baš to što se nalazi u prvoj zagradi. 2 plus 1. Analogno tome, drugoj zagradi daću ime razlika. Dakle, razlika jednako 12 minus 10. Pretpostavljaš sada da bi ceo ovaj izraz mogli da nazovemo proizvod, jer suštinski i jeste proizvod dveju zagrada. Dakle, proizvod jednako, pogrešno sam otkucala karakter Z,
dakle proizvod jednako, čemu? Prva zagrada puta druga zagrada. Budući da smo prvoj zagradi dali ime zbir, dakle bit će zbir puta druga zagrada, a drugoj zagradi dali smo ime razlika. Dakle, zbir puta razlika. Evo ga. Kliknula sam Enter, ali kao što vidiš, ništa se nije pokazalo u redu ispod. Potrebno je Pythonu dati instrukciju da ti prikaže ono što se nalazi na mestu koji smo nazvali proizvod. Pa, kako to učiniti? Usvoji da, a ukoliko želiš da prikažeš kolika je vrednost nekog međurezultata, koristiš naredbu print i u zagradi navedeš ime promenljive, odnosno međurezultata koji želiš da se prikaže na ekranu. Print, otvorena zagrada, proizvod, zatvorena zagrada i evo ga. Dakle, rezultat je 6. Dobili smo identičan rezultat kao u prethodnom izračunavanju, a negdje smo olakšali sebi jer smo prvo izračunali početni deo zadatka, nakon toga drugi deo zadatka i sklopili to u jednu celinu. Dakle, imenovanjem međurezultata uveli smo pojam promenljive. O pojmu promenljive ćeš čuti nešto detaljnije u nekom od sledećih videa. Hvala ti što si uspešno do kraja odslušao prvi video Python. Zdravo!